siyabona ungena esithebeni senkosi elithi izilanga singehlanganyela isithebe senkosi nesithebe samadimoni ngakho lithi-ke babothandeka singahlangene namadlu omnyama lithi-ke itafula lakho lingcwele babothandeka singene kulo ngokuhlonipha nokwazi lithi-ke senze zonke le nkonzo sikhumbule lumemezelo ukusoka ubuye siyazi ukuthi ngeyilanga uzobuya uzobonakalisa emafeni bonke abakholwa kuwe lithi bokubona babothandeka abafileyo bawuvuka abaphila boguqula izimo zabo zifane nezakho bese bayahlwitha babe kanye nawe lesidle esidla manje lithi izwi lakho bosidla kanye nawe boshila izwi lakho athi njengoba ngidla isithelo somveli angisophinde ngisidle ngaphambi kuze kufike isikhathi akwasiza khona embusweni kaNkulunkulu njengebandla siyazi ukuthi ilanga sizoshada sishade kanye nawe umshado omkhulu wewundlu bese singena etafuleni sesiyahla sesiphuza nesidlo sihlanganyele kanye nawe busiseke babothana sangene kule nkonzo egameni likaJesu Kristu sikhumbuze ukuthi asebona bethu ukuthi singababo sathi wangenani elikhulu ngegazi lenaqala sibonga konke ukuthi osenzela khona njengabantwana bakho egameni likaJesu lithi izwi lakho uma egodlanga indodana yakhe ezolodwa wanikela ngayo ngenzeka kanjani ukuthi ungasiniki kanye nawe kulokuphila siyabonga-ke babothandekayo egameni lenkosi uJesu amen sizothola umtshumayelo wethu laphana kusahluko 11 umshumayelo verse 1 to 6 umshumayelo verse 1 to 6 masenivulele nithini lithi amen untombazane lo kaNhlanhla uyena uthi uma senivulele nithi amen uma senivuleleke nithini nithi amen umshumayeli ngesingisi bathi ecclesiastic yezwakala chapter bani 11 verse 1 to 6 ngingafunda senivulele anisho ukuthi amen amen thuma isinkwa sakhe ebusweni bamanzi ukuba uyakusifumana emva kwezinsuku eziningi yabela abayisikhombisa nabayisishiyagalombili ukuba ukwazi okubi okuya kuba semhlabeni uma umafu egcwele imvula ayayithulula emhlabeni futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu noma ngasenyakatho endaweni lapho uwa khona umuthi uyakuba lapho oqaphela umoya akayiuhlwanyela obheka amafu kayikuvuna njengolokhu ngazi indlela yomoya ukuthi iphi nokubunjwa kwamathambo esizolweni sokhuleleyo kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke hlwanyela imbewu yakho kusasa ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa ngoba awazi ukuthi yiphi eyakuphumelela yilena noma ileya noma ziyakuba zinhle zombili ngokufaneleyo lapha-ke ngizokhuluma leli vesi likhuluma ngento ezinikezwayo indaba yami engikhuluma isibusiso namandla okunikela isibusiso namandla okunikela malithi phosa isinkwa sakho phezu kwamanzi uyakusifumana emva kwezinsuku ezingayo lithi-ke isandla sakho ungasibhuhli nikela njalo ekuseni ntambama unikele laphana utshale wenze konke ngoba awukwazi okuzingane okuzakuvelela emhlabeni bezwakala siphile emhlabeni sizwana umhlaba uyaguquguquka unezimo zawo kodwa ukulungiselela ngitshela abantu abangakayi kwiministry abafundise bafundisa ngithi yabona ukuthi wena uyoqala ukunikela ngoba sokuyiministry yakho uyadlala ufana nentombazane iyoqala ukusebenza ngoba isisemzini wayo ngeke kwenzeke lokho lo mfana othi ngoqala ngicenta ijalidi lasekhaya ngisikutshana ekhaya sokubuzo wami ngeke kwenze lokho ngeke kwenze njalo ngeke kwenze lokho indaba iqala kuphi uqala ukuhlwanyela usaqala bezwakala mawula ukuthi wazi uNkulunkulu ubizile uyafunda esikoleni ethi qala unikele khipha unikele kubafundisi unikele nabo uyatshala imbewu yakhe izokusiza ngelila uyamangala uNkulunkulu usesimele esinzima thumayo uNkulunkulu akaqhamuka akusize khumuthi ile yambe oswakho ukuthi wakwa itshala
omunye athi uthi angikhohlwa isenzo wangizela sona. Naku engikubona khona umngane wami wangisiza ngendlela emangasayo kwakuthi uma ngiqala iministry kusekhona ama-apostle order ngangimthumelela ama-apostle order ngithola 150 rand 50 rand apostle order awathatha awasebenzisa emva kwesikhathi into zakhe semi kahle kuyezwakala esemi kahle wangikhumbula wathi ungifakele imali kapetrol wangifakela 5,000 ngathi ngisalindele waphinda futhi wangifakele imali kwathi imali kapetrol waphinda futhi wangimema ukuthi ngushumayela khona wafika wangipha imali 15,000 wangilayisa nasemothela ngabuya lapho ngeza lapho kwakhona isimo esasinzima ebandleni la kimi ngasebandleni imali zingangeni indlu isidliwa wakhipha imali wayiseva endlami 20,000 yonke wathi nasi 20 hamba uvala la uvala khona i10 ungayibuyisi ngiyakupha yona wathi ngikhumbula imali yakho oyithumela yayifika isimo singenalutho sihambe siye eposini masivule eposini sithole yini incwadi masiyavula kune-post order bezwakala ngangingazi ngase ngikhohliwe ukuthi ngake ngakwenza lokho bezwakala ngakho-ke uma utshala utshala isikhathi esizayo nawe uma ingane ufunda esikoleni zama ukupha zama isandla sakhe asijwayele ukupha bezwakala asijwayele wenzani ukupha ngoba lo mphayo noma kusesikoleni noma omsizayo uzokusiza kusowakhohlwa kanjani sewakhohlwa hlala kahle mfana ngithi sesontweni sewakhohlwa uma ngabe akukhumbuze uyakhumbula ukuthi wakwenza so angikhohliwe mina wena wabona kuncane kodwa kwafika isimo sami sasibheda kakhulu nakho engunikeza akophule bezwakala thola mhlawumbe usesikoleni inesifasi ivalile bezwakala yena useyasebenza mhlawumbe yakhe ayikafiki inesifasi eyakhe ifikile kuyabhadara la bezwakala uthola kube khona umuntu ozokusiza akupha umazi lo muntu naloko anginakile kangaka ukudla kujwayele kunike yonke into ngisho into ozogeza nayo yonke ukhumbula into wake wayenza somewhere ungazi ukuthi yini enjani ezokwenzeka lisho njalo ivesi nofundelwa amavesi kodwa-ke kuye kube kuhle-ke sibe ne-case study laba abafundile isibonelo salokho kuyezwakala isibonelo salokho sisibona laphana 2 Kings umakhosi esibili chapter 4 evesini lika-8 to 37 asiwafunda wonke bezwakala sizothinta mbalwa kuwo amakhosi esingaki esibili bezwakala chapter 8 to 37 indaba nje enkulu la ngizoyifunda nje ngigcine Samuel ngigcina ku-8 bezwakala ngizogcina kubani makhosi esibili chapter 4 ngizoqala ku-8 ngizoqala kubani ku-1 ngigcine ku-8 bese sisoyidlalela yonke usuyasifundela sengizothatha amavesi ambalwa senivulile sorry uma senivulile nithi amen amakhosi esibili sahluko sesine 2 Kings chapter 4 from 1 to 8 from there on ngoqhubeka right through 37 lento endaba engizokhuluma ngayo siyezwana okay niyangezwa nonke anidingi mic angithi okay wakhala u-Elisha owasifazane no abiyona leyo iqala ku-8 le engifunayo iqala kubani chapter 8 chapter njalo verse 8 kuyezwakala from verse bani from verse 8 kuyezwakala kwathi ngelinye ilanga u-Elisha wadlula eShunemi lapho kwakhona owesifazane ocebileyo wamcindezela ukuba adle isinkwa kwathi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle bathi la bephatha kahle khona neliyashi lakho likhula selifikile khona nemali ngithi imali uma uyiphatha kahle izojwayela kwakho bezwakala iyise wayemphethe kahle lo wesifazane njalo methi wamcindezela ukuthi wayethi uyadlula athi ngicela ungene uzodla amnikeze isinkwa amnikeze nemali uma kuthiwa isinkwa kusho isinkwa nokudla bezwakala ahle bezwakala
njalo mezodlula ambiza athi akeze adla amenzele ukudla kusho ukuthi noba ecebile wamenzela ukudla ngempela 5 colors adle mina sentambama adlule bezwakala. Kwakuthi njalo nxa edlula waphambuka khona kuba adle. Wathi endodeni yakhe lwesifazane, bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo. Kusho ukuthi khona ayibona. Kodwa uyazi lo muntu umedlula khona isimo siyashintsha la ekhaya. Isimo njalo siyashintsha. Ukudlula nje kwakhe kukhona isishintsho isimo esinjani esisho wathi sengiyazi ngempela manje ukuthi lo muntu ngempela uye akayona ino phela ayekhona nama fake ngaleso sikhathi uzwakala. Kodwa mbona ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu ngempela ngoba uma edlulile wamnikeza ukudla kukhona izinto engathi ziyenza kuye. Ngama amagama ngathothi weseshwama ngayo. Ngiyawazi weshwama. Makushwama makuzoqala kudliwa ukudla. Uzwakala. Ukudla okuvuka imfino yokuqala namathanga okuqala iyapheka ihlanganiswe bese ke ihlanganiswe lokuthize kulaba ke abakhulela emakhaya nezitelisi bese ke kuyadliwa. Uba manje ngakwenzanga lokho lingakadli ke idimoni obokunikele yona yonke insimbi igadile imphathwa izisi nokude bezwakala. Manje weshwama ngayo wethi memnikezile mhlawumbe wesiphamisa ukudlulela isikhathi uzoqala ukudliwa bezwakala. Adle bese ke ethola ukudla okunika leso sikhathi. Mhlawumbe engakatshala adlula amnikeze ukudla bese yatshala khona ayibona maqondana nokudla bezwakala. Ngathi manje sengiyabona. Wathi endodeni yakhe, bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo. Ake sixhume odongeni ikamela phezulu. Simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothu lesibane. Kuyakuthi lapho eza kithi aphambukele khona. Okwesibili wacabanga ukuthi ake ngenze lento ebalekile. Ngenjani? Asithathe sikhande ikamela izindlu ke zaphesheya. Yelo koshana makuthiwa indle phezulu abakhi bayele ngapha ngabo Israel bakha baye phezulu bezwakala. Bathi asikhiphe imali sakhe iroom phezulu. Simasilakhe lesifanish sifake yonke into khona bezwakala. Nayo yonke into kuzathi umedlula angabe sadlula hlala. Awumuhle umuntu osazi isibuso kaNkulunkulu sikhulu. Last week besifunda ukuthi ukuhlalisa isipokweshumi ukuhlalisa isibuso sikaNkulunkulu endlini yawo. Bezwakala. Lona wathi akahlala ngoba ngiyabona lo uhamba nesibusiso sengifuna sihlale lesibusiso la kuphi emzini wami. Lithi kwathi ngelinye ilanga wafika khona waphambukela ekamelweni walala khona. Wathi kuGehazi inceku yakhe mbize lo mshumikazi wambiza wema phambi kwakhe. Wathi kuye ake usho kuye ukuthi bheka usinakekela ngakho konke lokhu ukunakekela. Ungenzelwa ntoni na? Uthanda ukukhunyelwa enkosini noma enduneni yempi na? Wathi ngihlezi phakathi kwabantu bakithi. Wayesethi angenzelwa ntoni na? Ngamagama uthi hayi ayikho into engiswele mina ngihlezi phakathi kwabantu bakithi angiswele lutho kunakho konke kwezona. Useyabuza ke manje inceku yakhe uGehazi uthi wayesethi angenzelwa ntoni? uGehazi wathi impela akanandodana nendoda yakhe isindala. Wayesethi mbize wambiza wema emnyango. Lo mama nje wesebona nje ukuthi njoba sengikhulile nendoda yami ikhulile angisese ngihlale ngingenamntwana bezwakala. Ngoba nginazo zonke izinto indlela ukuthi bengakhulisa umntwana ngisena kodwa sengithatha laba abafikayo bakhe kabe ngibaphathe kahle bezwakala. Uthi ke uthi uGehazi yazi into engibona akukho umntwana nendoda yakhe isikhulile bezwakala. Iswa sethi mbize wayesethi mbize wambiza wema emnyango. Wathi ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Wesifazane wathi hayi Nkosi wena umuntu kaNkulunkulu ungagamba amanga encekukazini yakho. Kepha wesifazane wakhulelwa wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo njengokusho Elisha kuye. Kwathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise ukubavuna. Wathi kuye
ngafa ikhanda wayena lokushisa ukushisa ngazi bathi yini stroke kushisa kwelanga too much wayesethi encekwini yakhe mise kunina indoda ithanda umntwana mayiphila kahle mayinenkinga athi mthathu mise kunina nombizi mthathu mise unkosikazi ngamanye gamuthi uyabona uyena lo undethelela unkosikazi lenkinga ngalikamela bebeke phezulu manje nansi inkinga isifike mthathe kumuse ayobheka ukuthi wenzani ngalento yakhe mina bengihlalele bezwana kodwa uyena owenza yonke mthathe kumuse lapho ayobona ukuthi wenzani ngalinyaka angifake kuyona wathi ngafa ikhanda yamthatha-ke yamyisa kunina wahlala emathangeni akhe kwaze kwabasemini wafa wakhuphuka wambeka embhedeni umuntu kaNkulunkulu wamvalela waphuma ezwakala uyifunda-ke indaba ukuthi wabe sehambe selanda inceku le lona u-Elisha wathumela lo mbono uyeza laphana wathumela uGehazi ukuthi hambe ubuza ukuthi wenze indaba wathi lo akukho lutho lwenzekile kodwa ngilindile wahamba kwaze kwafika yena u-Elisha wasesemtshela-ke ezwakala ukuthi indodana yini ungenzele so ngakutshela indodana le owakhuleka ukuthi ngibe nayo isishonile uma ufunda uvesi 33 ithi wangena wabavalela bobabili isivalo wakhuleka asifundi 32 Elisha isengene endlini bheka umntwana wayefile lele embhedeni wakhe uhle wamthatha wambeka embhedeni ka-Elisha lo phezulu uma ufunda kahle indaba wangena wabavalela bobabili isivalo wakhuleka uJehova wakhuphuka walala phezu komntwana wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe namehlo akhe phezu kwamehlo akhe nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe lapho esekhothama phezu kwakhe inyama yomntwana yadumala wayesebuya wahamba khona endlini wayemuva waya phambili wakhuphuka wakhothama phezu kwakhe umntwana wathimula kasikhombisa umntwana wavula amehlo akhe wayesembiza uGehazi wathi mbize lo mshuminekazi wambiza esengene kuye wathi thatha indodana yakho wayesefika wawa engasezinyaweni zakhe wakhothama phansi wayithatha indodana yakhe waphuma sibona-ke izinto ezimbili la uyezwakala eyokuqala lasibona khona sibona okokuqala sibona enikela lo mama uyezwakala unikela ngokudla kwakhe akazi ukuthi yini ezokwenzeka uyezwakala unikela ngokudla kwakhe menikela kahle uma ufunda uverse 8 uyezwakala yena uverse 10 bese ethi-ke wamakhela nekamela phezulu wamnikela la yini nikela ukudla wamnika nekamelo wamakhela phezulu sizwana bazalwane into-ke isibusiso sasithola lo mama wakhulela njengokusho kwabani uka-Elisha uma ufunda uverse 17 wakhulela wamthola umntwana against all odds yena bese ehlala ethi kulungile ngihlale ngiyinyumba ngingenamntwana ngingenalutho kodwa ukunikela kwakhe kwavula isibeletho sakhe bezwakala ukuthi akwazi ukukhonsipha sizwana wakwazi ukukhonsipha uNkulunkulu uyazenza kodwa uyazenza izinto ukhozi beshumayela ukuthi uNkulunkulu unomusa usinikeze kodwa akusho ukuthi sonke izandla unezinene uthi umusa uzokwehla kuphela akube khona okwenzayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu yobusiso umsebenzi wezandla zabantu zethu ukunikela kwakho uNkulunkulu uyakubona bezwakala nokwenza kwakho uNkulunkulu uyakubona akunikelwa ngemali kuphela lo mama lo wanikela ngokudla wanikela nangemali yakhe akha phezulu bezwakala wanikela uNkulunkulu uyabona bezwakala lidle lithuma isinkwa sakho phezu kwamanzi uyosithola emva kwemvuzo ezingayo wahlala isikhathi unyaka esekwenzile lokho kwaphela sizwana wathola umntwana esesibili sibusiso esokuqala ukuthi wathola yini umntwana against all odds esesibili wavusela umntwana wakhe ekufeni masifunda u33 and 37 wamvusa uNkulunkulu esefile khona bathi khona isingisi igama lesingakhohlwa uma abantu kuthiwa kuyashisa kakhulu bekisa kakhulu abantu bahlale esifile ngizwa abantu bathi ini heat stroke efana naleyo bathi yini heat wave
ngamagama mawuzohlala wena ngaphandle uzoshawa istroke. Lo mntwana waphathwa ikhandela injalo mhlawumbe we-dehydration babakhe sebezayo wafa. Uma lithi wafa lisho ukuthi waquleka. Lithi wena njani? Wafa. Uma esefile la sifunde khona bahamba bambizo Elisha wangena wamvusa. Buse sibila sithola umama ukuthi wathola umntwana oseqala sesibili ukuthi wenjani wavusela umntwana wakhe efile. Babe khona abantwana ababefa kodwa abazali baba bavuselwanga abantwana. Kodwa lona wavusela umntwana isibusiso leso. Kuba umuntu wasothi ngoba useshonile usuthi akusesengikhathi bokusifuna ngimbone adlule bezokala. Kodwa wala mawufunda bakhona wala waphikelela ukuthi ufuna inyebe yenkosi izifika kakhulu noGehazi ufuna lwazi afika. Wafika wathatha wamkhombisa umntwana ukuthi ukuphi sizwana bazalwane. Isibusiso sesibili leso. uNkulunkulu akasoze akhohle imisebenzi yakho nokunikela kwakho. Hlala phansi sisi. Hlala phansi. Khona egasela. Esesithathu esokugcina sengiyagcina bezwana. Esesithathu isibusiso. Asifunda kwabase Amakhosi esibili chapter 8 verse 1 to 6. Watshala kanye wavuna kangaki? Watshala kanye wavuna kangaki? Amakhosi esibili. Amakhosi esibili. 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6. Watshala kanye wavuna kangaki? Ungajabulele nawe lo utshale nje kanye ngesenze siwa ukhiqizeke bathi khona inyoni bathi iyayinyamasa yazi inyoni enyamasa yayikhipha amasi bayibambe sale ayithatha ayibeke njalo bethi uyofika lapha ifike ikhipha amasi bezwana ukwazi amagula kancane ungejabulela lo unikele kanye uNkulunkulu akhiqizele bezwana akhiqizele unikele kangaki kanye. Lo mama wanikela nje kanye. Ngezinto wanikela ngokudla kwakhe. Wanika ikamela lakhe. Wakhiqiza kathathu. Kamhlaba iyalingana. Utshala kathathu ummbila. Utshala kanye. Bakunejozini idembe liyavula. Futhi kuyashisa ngawukhothi ibheki bese amanzi ahambe kanye kulinywa kayi-3 bese beyavula. Mina nidla ummbila wasebusika. Kusendoda ngoJuni bebethola ummbila ofresh. Ophuma le kamhlaba badla kathathu. Badangana batshala kathathu kuyabakhiqizela. Naku ungejabulele lokho. Kodwa akuzenzekile ufuna kube khona into oyenzayo ngezwana bazalwane. Ukuthaza ke inikeleni. Ungagudli ngesandla sakho, ungagudli. Khona abantu abahlale bekhala noma ungafanele bekhala. Kodwa umuntu uyakhala maye imali unayo. Khona abanye kwakunenkonzo khuleka lapho kuneprayer khuleka ukuthi ufuna ukwakhiwa bezokala. Mawuthiwa uzokwakhiwa njalo mawuthiwa uzokwakhiwa baguqa bathandaza bacela imali prayer item ufuna ukwakhiwa yila umfana wathi uyazi baba wena ungaba impendulo yalomkhuleko okhuleko la kanjani kodwa kuthini kodwa wena baba lo mkhuleko uhambe ecela imali uthi ufuna ukwakhiwa wena ungaba impendulo ungaphindi ukhuleka lo mkhuleko. Wathi senguNkulunkulu wathi awuyena uNkulunkulu wathi imali onayo wena ngendlela eningi ungayikhipha one time kwaphela kuphela. Ndiye lesikhuleka sikumfana mazi sikukhuleka kuba ikhona imali uyishiyendini 27 kodwa kuthiwa akhishwa imali la kwakhe akayikhiphi baba. Yabona kwazi usho umntwana athi hayibo wena ungaba impendulo yale nto ekho enjani ekukhulekelwayo. Okay, senivulile emakhosini esibili. Uthandi yebo baba yini nakhoza baba. Yebo baba. Amakhosi esibili chapter bani? 8. Okay. Elisha wayekhulumile nowesifazane ondoda yakhe ayivusile ngokuthi suka uhambe. Kuthiwa kwazoba neminyaka yokufunda phezulu kwazoba neminyaka emingaki? Yani? Kwazoba nendlala iminyaka esikhombisa. Elisha wayekhulumile nowesifazane ondoda yakhe ayeyivusile ngokuthi suka uhambe wena nendlu yakho
uhlale lapho ongahlala khona ngokuba uJehova umemezela indala futhi iyakufika ezweni iminyaka ye7. Esesithathu isibusiso yini? Busiso sisesine yini? Sesithathu. Umprofeti uyamtshela uthi lalela la akakhohlwa ukuthi lona kukhona into akayenza. Kusho wayedlula nalapho bese kuba khona ongahlali khona. Uthi lalela la suka manje uye kwendaba kuzoba khona indlala enkulu for 7 years. Hamba wena usukile uyohlala lapho kwelinye izwe ukuze ukwazi ukuphila. uNkulunkulu mangakutshela ukuthi yabona isimo sizobheda. Injani isimo sizobheda? Lungisa lokhu ulungise lokhu naloba isimo sizobheda. Ungabusayimosi manje kuba kuzoba khona yini isimo esizobheda. uNkulunkulu mhlamba ukuthi gidli ngemali bese ethi ungayimosi le mali. Ibambeke le mali. Unenze lutho ngayibamba ngoba unesimo esizothatha isikhathi. Wesikhathi imali mayifika iyafika bese uphesha lapha uphesha lapha kaba ukuthi yenze. Kuba mshala abantu bamathenda. Aqanda ukuyithola ilithenda kanye azofika njalo amathenda. Thothi amathenda wasafika njalo. Ifika kanye phinde sizothola abantu. Thothi seyimosa yonke imali akenza ngalutho ngayo. Bezwa uyibhlowile bezwa. Lona mtya uthi lalela kule manje. Wena hamba uyohlala kwelinye ba kunendlala enkulu ezayo. Abanye abazange batshele siswana bazalwane. Lithi wasuka lo wesifazane wenze njengezwi lomuntu kaNkulunkulu wahamba nabendlu yakhe wagogobala ezweni lamaFilisti iminyaka eyi7. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka eyi7 lo wesifazane wabuya ezweni lamaFilisti waphuma wazikhalela enkosini ngendlu yakhe nangezwe lakhe. Lithi ke esebuyile wabuyela enkosini wathi inkosi sengibuyile. Awubuye batayi bengihambile ngenza ngokutashiya kubalekela indlala. Awusindile endlaleni yabe ngeke bathi cha sengizofuna ke konke okwami. I7 ezinkulu kahle. Yabona bakhona abasebengena endlini yakhe bathatha nenani neplaza lakhe bezwala balima benza yonke into baba bengatholi lutho kunendlala. Mhlawumbe kwakunehlahla lapha bavamisa nama olive trees bezwala nani babedla lapho bezwala. Wathi sengibuyile manje sengifuna zibuyele lezi zinto. Ngicela ube wena ke ozongibuyisela lezo zinto bezwala. Bese lithi iBhayibheli inkosi yayilokhu ikhuluma noGehazi inceku yomuntu kaNkulunkulu ukuthi ake ungilandise zonke izinto ezinkulu azenzileyo uElisha. uNkulunkulu uyakwazi ukuqondanisa izinto. Lesikhathi lo mama isuka ifika lenkosini. Lesikhathi lenkosi iqala ikhuluma noGehazi. uGehazi inceku kaElisha ozazi zonke. Awungixoxele manje, awungixoxele. Sike sixoxe noSidudla. Ake ungixoxele ubaba kaSidudla seNoSidudla. Awusixoxele izinto ezake zenzeka ekhambeni kwakhe efolweni. Nalokho awungitshele. Wena ngezwe kuthiwa uElisha wakwabusa umuntu ofile, bezwana. Awusho kwakwenzeke njani kuthiwa avuse leyo ndodana enjani? Lo wesifazane owavuse ngoba kwakuyisimanga leso. Sovusa ukuthi ke ufika ngalesikhathi uElisha kanti inkosi ibuza uGehazi. Uthi awushinda baza Elisha lezazenze kuthiwa kwavusa yini indodana kwakwenze njani. The moment esho lokho kanti uyangena lo wesifazane uzokhala ukhalela yini indlu yakhe lento zakhe ezathatha. Nebona uNkulunkulu uyakwazi ukuqonda lezi zinto. Mawufunda lapha encwadini yezenzo Sawuli mangabe eyozingela amakholwa eDamaseko. Lithi iBhayibheli washaya ukukhanya okukhulu wawaphansi wangena eDamaseko engasaboni wahlala. Umesehleli lithi izwi endathe engahle njani uNkulunkulu wasesekhuluma noAnaniya owayelapho. Wathi Ananiya hamba kunoSawuli ungenisile estrayidini lesizwe uyakhuleka lapho. Ukubonile wena uza umkhulekela wezwakala wakwazi ukubona wezwakala. Nawe ulokho njalo watshelwa naye uSawuli wathi la Sawuli thumela endaweni eThisra ubiza ubani uAnaniya eze azokukhulekela uzobona. Niyabona uNkulunkulu izinto njani uyazi uyaqondanisa uyayazi iaddress yakho wezwakala. Nalapha uNkulunkulu ngeke ukunikela kwalo mama wakwazi ukuthi lesikhathi esefuna into zakhe zingamlahlekeli. Balithi iBhayibheli sibusa ukuthi yacebisa kangezwe usisi kusona. Kwathi esayilandisa inkosi ukuthi
uvusile ofileyo, bheka owesifazane ondodana yakhe ayivusileyo wakhala enkosini ngendlu yakhe nangezwi lakhe. Wayesethi uGehazi, Nkosi yami, wathi Nkosi yami, Nkosi, yilo owesifazane, yile indodana yakho Elisha ayivusileyo. Kusho ukuthi umkhulu weseshonile, kusele lo mama nale ndodana. Uthi wena usambuza into lokhu, sikhuluma ngani manje? Ngewitness esibonayo bathi kuthiwa yene khona igama lesingisi bathini a living testimony. Ya uthi nangu lo mama lo lokungibuza ukuthi nangu lo mama uye lo mama lo. Le ndodana la ivusa yiyo le ndodana. Yilo wesifazane wafuza indodana nale ndodana le yiyo le yavuka ekufeni. Bezwakala. Inkosi yayisimbuzo esifazane wayilandisa imbuzo ukuthi kwenzeka kanjani. Wayichazela ukuthi ngafika lezulu umuntu kaNkulunkulu mhlawasa ngamnikeza ukudla agcine simakhele ikamela ngambiza. Wayilanda yonke indaba nokuthi kwade nalo mntana inceke yenkosi yayishilo wamthola wafa. Wayeseseza wambusa kanjani. Inkosi yamisela induna ethile ngokuthi buyisa konke okungokwakhe nazo zonke izithelo zensimi kusukela osukwini owasuka ngalo ezweni ukuze kube manje. Esesine wabuyiselwa konke, wabuyiselwa konke. Bezwa uma kuthiwa konke kusho ukuthi uma ngabe kwakuvuma ama-olive trees la ehlale khona, ihlazi zakhona ikhiqiza unyaka nonyaka, noma kunendla ukuthi ama-olive trees ayatshala ayakhiqiza wona. Bezwa kwathiwa konke lona babekuthathile bakuthathela bafuna ukubuyele kuyena. Bezwa wabuyiselwa konke. Bezwa abazalwane, ukhiqize kangaki, unikele kanye, wathi wathola kangaki? Hayi kathathu. Ubani uthi kathathu? Ubani uthi kathathu? Wena mama awugqoke nedune ugasa ngokuphela ngumisa uzibuzo kakhulu. Okokuqala wakhulelwa. Okwesibili wavuka kusela umntwana. Okwesithathu watshela ukuthi banengane enkulu. Wahamba. Okwesine kwabuyiswa konke okwakho kwakuthathiwe. Konke kanjani okwakho ungajabula kanjani nawe? Abantu bayakhala ngapha wena ubuhambe bathi wesibone uzotholana uba washiya sibulawa indlala. Batho ukuthi uthola konke wena nangaphezulu kwalokho. uNkulunkulu akubuyisele konke okwakuthathiwe kwakho. uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisela. Ma wenzani? Uma unikela. Lo ma wenzani mama wanikela kanye wavuna kangaki? Wanikela ke ivesi esifundele le text yethu lisitshela ukuthi asiphindele kulo bezwakala umshumayeli. Lithi thuma isinkwa sakhe ebusweni bomhlaba ngoba uyawusifumana emva kwezinsuku ezingaki. Isinkwa sakho wasifumana emva kweminyaka ewu7 bezwakala. Yabela abayisikhombisa nabashaka ngoba ukwazi okubi okuyakwehla kuphi emhlabeni. Awukwazi ukuthi yini eyokwenzeka. Kodwa wena ma uthola kukhona ithuba lokuthi nikele zenjani nikela. Musuzuguqwe bezwakala. Iba nje umuntu wanhliziyo evulekile ekuphaneni. Ubona isibusiso kuphi ekuphaneni bezwakala. Awazi ukuthi yini ezokwenzeka bezwakala. Ngimbonile nami uNkulunkulu engendlela imanga empilweni yakhe. Kwesikhathi uNkulunkulu uyakuphathisa into kanti akuyona yakho bezwakala. Akubambise into kanti ukhono ozayo ozofuna lento ofuna umnikeze yona. Ngiyakhumbula ngitshela umfundisi uMlangeni. Ngangitshela khona la ekhaya. Ngithi wasuka eThekwini la efunda khona eChrist wafika ekhaya, mefika ekhaya wahlala. Babemnika i300 isesikhwameni sakhe wahlala walala wavuka ekuseni. Wathi emayivuka bese basahleli waqhamuka umuntu asefeni ngelapha ngaseFaith Mission. Weza ufika wangena la ekhaya ephuma eFaith Mission. Ngazi noma ehlala eFaith Mission yini kodwa ya ngathi ehlala eFaith Mission. Wathi bengikhulekela imali. uNkulunkulu khe ngizothola la ekhaya. Umkhulu wabheka ugogo nogogo wabheka umkhulu. Wathi uThozo wathi malini? Wathi hayi 300. Babhekana lapha 300. Athi inkosi nazo nayo. Wathi kwasela nginayo. Nama nginawo bezwakala. Wathi hayi ayikho asazi impela bophela. Thina sinamali yabona sihlalele yasinamali. Le mali ethe uNkulunkulu uyithola lapho angazi besho ukuthi asinayo ngempela imali asinayo. Kodwa siyamhlonipha uNkulunkulu imali le esingenayo la ile 300. Athi lo ayike
uNkulunkulu okhulumela ngizelanga bengikhuluma naye uNkulunkulu wangithi manje ngizoyithola la ekhaya njengoba sengifikile bathi akulungile sengizobuya kuye uNkulunkulu hayi ungisukela ngosukela abantu uzothola imali ngayitholi khona wayiqamba amanga phela lithi izwi lakho awuyena umuntu uqamba amanga iqeda umuntu uzibhekisa uthe mesahambele ethi ewela nje kunomgwaqo lo khama ngasethi odlula phakathi kwethabonge nezisisi yabe yamazulu kwezwana esezobheka ngasephashishini ngale laba abavingale ngaseswazi wasana lo umlanga wathi yazi le mali efuna yilo baba ikhona nginayo mina i300 bangiphe yona lesikoleni beyithi ngizothenga into ethize njengoba ethi nje ikhona ngempela ilahle ikhwameni sami wawukhuluma ngayo phela akashongo yimi uthe uzothola la ekhaya manje wena gogo bokhuluma nomkhulu bekhuluma mina bengizoba ingane ephapha ngithi nansi imali bebhaka kanti mhlambe ninayo nina ngoba lena ngiphiwe yona aniyazi wakuyazi nami ngiphiwe le ngizoyisebenzisa bathi hamba kumlando wagijima komlando wabuya bakwasala bathi hayi cha uNkulunkulu akaqamba manje lento ayishilo lo mfana ufika izolo ebusuku asimaze ekhwamisa akakavuzwa ukuthi le mali bamnikezile bamphile isikoleni i300 kusho uNkulunkulu unikelele banika yena ukuthi lo mali azoyinika wena wayikhipha wamnikeza ukhathi story short umlangeni wahlala bambhadalela esikoleni wafunda kahle waze waqeda engasweli lutho namanje unebande elikhulu empangeni elikhulu elihle watshala esafunda isikole akazange ayigodle kwezwakala kwathi ngoba umuntu kaNkulunkulu lo khulumile kusho ukuthi ulandele imali ebengiphathiswa yona ngisuka kuphi nayo eHillcrest eThekwini ngiza nayo la ngiyiposi elizohlabelisa nesidingo sikabani salomama uNkulunkulu kunjalo kwezwakala uNkulunkulu njalo bazali ungamdebezela uNkulunkulu lento ekhuluma intshumayelo enkulu kabi isidudla ayisuki phansi mangayenza nje ingakwenzela imanga kwezwakala ungagodli iba umuntu onesandla nenhliziyo evulekile kwezwakala lithi iBhayibheli ukhona ugodlayo kabe nalutho bekhona onikelayo ahlakaze kodwa benokunika inkosi yomhlaba inkosisi